ukubingelela abalandeli be-channel yethu esichaza kuyona amaphupho. Igama lami-ke nguHlengiwe Isibongo ngwaKaMbothoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngike ngichaze lapho umuntu uthola ukuthi khona uyalahleka noma ulahlekelwa yinto noma uphucwa into noma ubanjwe nje inkunzi-ke. Lokhu okuphucwa ngokungathandi-ke noma ngabe kuthiwa ubuthanda noma ubukade ungathandi, kodwa lokho okuphucwa noma lokho kubanjwa inkunzi. Ake ngisho kanjalo. Ake ngiqale ngokuthi-ke, ake ngithi uthewulele wabe usuphupha wena ulahlekile. Uma ulahlekile-ke bakwethu usuke usendaweni ongayazi, uzama ukubuyela la wena othi uhlala khona, noma uzama ubheka indlela yokubuyela emumva, noma ngabe kuthiwa kodwa ukhombisa ukuthi isimo kusona ephusheni lakho ulahlekile-ke bakwethu. Lapho abantu bakini base bekutshela ukuthi-ke kukabili lokho, basuke bekutshela indlela omisa ngayo izinto. Ake ngiqale la. Uma uwumuntu ohlala kini, wazi le ndawo ohlala kuyona vele fanele ngabe uhlala kuyona ngokoseqinisweni elangempela, kodwa uziphupha kodwa futhi ulahlekile, leyo nto leyo ikhomba ukuthi wena ekhaya lakho kunezinto oke uzenze uzitshela ukuthi ziyizona kanti ziphambene noma ziyaduka ziyadukelana nawe nedlozi lakho, akuhambisana. Uzozibona-ke ulahlekile ngoba bazokutshengisa ukuthi cha, la engazi ukuthi uyaduka la uyalahleka. Kona-ke akuvamisile kanjalo kakhulu. Uma okwesibili uphupha udukile noma ulahlekile, lapho-ke nje into yakhona esobala nje ithi nje wena ekhaya lakho uyafunakala, umuntu oqhelele nekhaya, imindeni yakho engasekho ikukhombisa ukuthi usilahlekele, siyakubheka nawe ulahlekile la ukhona, akusikona la kufanele ngabe wena njani ukhona. Usuzibona ubheka indlela ukuthi ulahlekile, ubheke ngoba ekhaya lakho nomoya wakho nedlozi lakho bayakubheka, bayakutshengisa ukuthi la ukhona akusikhona la kufanele ngabe wena unjani ukhona. Uzoziphupha-ke ulahlekile. Ngidlule, uphinde wena uziphuphe ulahlekelwa yinto. Uma ulahlekelwa yinto-ke bakwethu, uyakwazi usuke kunjani, sokuyinto yakho mhlawumbe ebalulekile, ngabe yokugqoka noma ngabe kuthiwa imali noma ngabe kuthiwa yini, kodwa ekulahlekile ubuwazi ukuthi bekade ila, uthole ukuthi-ke awusazi ukuthi uyibekephi, kodwa into leyo esuke iqondene nawe esiza bani wena. Njengoba isuke ilahlekile into yakho lena obona ukuthi lento ngiyayidinga, fanele ngibe njani, ngiyisebenzise ngiyithole. Ngaleyo ndlela-ke uma ephusheni uyiphupha ulahlekelwe yinto ubheka, kusho ukuthini-ke lokho-ke? Lalela. Lapho utshengiswa ukuthi wena ezintweni zakho ozenzayo, qala kunezinto ozenzayo ofuna ukuzisiza ngazo eziwuzuba usizo empilweni yakho, noma usuke ulungisa isimo sempilo yakho, noma ingayiphi indlela ezosiza wena ukuthi izinto zakho ziqhubeke phela ziye phambili. Uthola ukuthi nakho-ke manje into isilahlekile la ephusheni uyayibheka awuyitholi, okutshengisa ukuthi lapho uyavezelwa ukuthi ezintweni zonke ukuzenze wena kube sekuba nokhiye ofakwa ngabantu abathize abanjani abakugangayo, baphambanise izinto bakuyeke zihambe zithi mase yifika la zibe seyiphambene zicuphene ukuthi kodwa kusalayo ngeke uzudlulele, fanele babavale ngendlela ethize ukuthi noma ungenza ini kodwa kuyoba khona lapho othola ukuthi khona akusahlangani yonke into yakho la ubukade sekuthi sele kancane ukuthi kuye phambili. Batshengisa ukuthi kuke kubeke nomuntu oyisela otshontsha izinto ezithize owaziyo nangezinto ezithize ozenzayo, mase ziphambanisa nje kancane, mase uhlushwa yilento-ke wena ukuthi lento angisazi ngizoyilungisa kanjani, lento ngizoyenze njani. Yilapha uzophupha khona ulahlekelwe yinto, uyibheka ingoba suke kube nale ndlela le ehliphizwa isitha ukuthi lento yenzayo ingalungi ngokuphelele, ikulungele. Yayizwa lonto leyo? Ake ngiphinde ngidlule. Ake ngithi uphupha wena uphucwa into noma ubanjwa inkunzi. Ake ngithi-ke uphupha ubanjwa inkunzi, okusho ukuthi kuthi akufane nalokho kulahlekelwa. Okusho ukuthi uma ubanjwa inkunzi bakwethu kusuke kuyinto leyo ongayithandile, uzovela usuke lesigebengu zikubambe nje inkunzi. Okutshengisa ukuthi okokuqala qaphela
isimo ophila phakathi kwaso nabantu ophila phakathi kwabo. Ungathembi kuze kube ngaphezulu. Ngobani na? Ngoba kunabantu abatshengisa ukwenzani ukuthatha izinto zakho ngokungafanelekile bezenze njani beyovala izinto ezithize zakho kufanele zikulungele. Ngaleyo ndlela ke uzoziphupha wena ungathi njani uyabanjwa inkunzi, ngoba le nto basuke beyitshontsha kahle kahle ake ngisho kanje, basuke beyitshontsha into yakho. Uzoziphupha ke umuntu obanjwa inkunzi okutshengisa ukuthi bakuthathela izinto zakho bayosebenza ukuthi kwenze kanjani-ke ukuthi kuzinto zonke zakho zenzayo zingakulungeli, uyabona, zingenzeki ngale ndlela wena ofisa ngayo. Umuntu meke ukwenza izinto usuke yovala inhlanhla yokuthi ube nemali, vale alethe usizi, ngoba phela uyazi na ukuthi umuntu mayekubamba inkunzi mayephuca nje isikhwama sakhe kuphuca izinto zakho uzosala ungenalutho, usuzoba nokuxakeka okuthize. Lezi zinto mhlawumbe bekhona nemali phakathi, sefanele uqale phansi wenze njani, iqale phansi impilo. Ngaleyo ndlela uma uphucwa noma ubanjwa inkunzi kanjalo ephusheni, utshengisa ukuthi wena kunabantu abahlale bekwenzele into yokuthi yonke into yakho ingabi ngale ndlela ofuna ukuthi yenze. Uhlale uyiqala phansi, uhlale uyiqala phansi, bekuvalela inhlanhla yemali, bakuvalele inhlanhla yokuthola umsebenzi, bakuvalele izinto zonke zingakulungeli. Ngokuthini? Bathathe izinto zakho ozisebenzisayo bazitshontsha bayovala leyanto, uyovala lezi inhlanhla noma lezi zinto ezinhle ezikwehlelayo ezenzakala kuwena. Uzoziphupha-ke uphucwa ubanjwa inkunzi ngoba idlozi lakho seliyakutshengisa ukuthi wena akusikona ukuthi uyahlupheka noma unenkinga, yingoba kunabantu abasebenza ngesimo sokutshontsha izinto zakho onazo, behamba boyisebenza ukuze le ndlela ophila ngayo ingakusebenzeli yonakale. Yabona, yilokho kusho lokho-ke ukubanjwa inkunzi. Ake ngithi-ke futhi uphuphe nje umuntu ekuphuca nje into-ke noma umuntu ongasekho ethatha into kuwena. Yabona, leyo nto leyo isho ukuthi eyithatha nje nawe ubone ukuthi eyithatha kodwa uthola ukuthi niyazana. Yabona, noma ngabe kusithiwa usamaza kodwa ukuthathelwa umuntu ongasekho into ukuthi lapho utshengisa ukuthi idlozi lakho-ke lapho ilona qobo lwakho liyakutshengisa ukuthi wena sike sihlale siyimise izinto kuwe. Ngobani? Singakunikezi siyibambe. Ngobani? Kunale ndlela owenza ngayo wena abangahambisani nayo, noma kunale ndlela oke wenza ngayo noma okhulume ngayo edala ukuthi kube khona ukuthukuthela okuthize, ukuthi kunokuthi kube khona into embi ezokwehla kodwa misani lokhu. Noma kunabantu ohambisana nabo abangani kuwena othola ukuthi uma wena izinto sezikhona sezilungela uhambe nalaba bantu abayibona abona izinto ezithize ngokwesimo sakho, uthola ukuthi ugcina ube umuntu ongasakwazi ukuthi umqondo wakhe ukhumbule ekhaya lakhe, ukhumbule edlozini lakhe, ukhumbule zonke izingane zakini ophila nazo. Bake uzombona esephuca into noma eyithatha into kuwena, okusho ukuthi kunento ayimisayo kuwena ukuthi uzozibona mhlawumbe ey'nsukwini noma esikhathini masihamba isikhathi uma umsebenzi makungenjalo uzithole ulahlekelwa yinto ethize okwangempela-ke, noma uzithole unjani ubanjwa-ke inkunzi okwangempela-ke. Kusuke kutshengiswa leyo nto ukuthi kunaloku kuthathwa kwento ethize ezokwenzeka kuwena uma ithathwa umuntu ongasekho. Okwanamhlanje ela ukuthi ngime lapho, ngizophinda futhi ngiye ngiqhubeke namanye amaphupho bakwethu. Ngiyabona abantu bayangifonela, ngiyakubonga lokho kakhulu bafowethu, nabo bayangibhalela futhi nama-message bayangibhalela, ngiyaphendula kancane kancane. Nakhona naku-YouTube ngiye ngizama ukuphendula kahle kahle, ngiphendula ey'ndaweni ezithi azibe ningana, abantu babekezele bangaphatheki kabi ukuthi mhlawumbe angisheshi ukumphendula, angisheshi ukuthi ngimsize. So nibaningi ngaleyo ndlela. Ngiyakubonga futhi lokho ukuthi sibambisane nani, niyithembe nento esikhuluma nani ukuthi mhlawumbe ningase kube nosizo engase nilithole-ke bakwethu. Namhlanje ngisacela ukuthi ngime lapho, nisale kahle.